шунидан ин хабар ҳафтаи гузашта тамоми расонаҳо ва мардуми тоҷикро бетаваҷҷӯҳ намонд. хабари кушта шудани як ятими кул Зиёдбек Ҷураеви 17-сола аз ҷониби Рустам Ҷураев, директори бозори Назари Нек дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд, дар пайи ин ҳодиса ба сомонаи шабакаи якуми Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мактубе ворид шуд, ки аз мушкилиҳои зиёд дар мактаб-интернати мазкур нақл мекард. Мактаб-интернате, ки Зиёдбек Ҷураев онҷо зиндагонӣ менамуд. Барои муайян намудани ҳолу аҳволи хонандагони интернати мазкур рафтем ба шаҳри Чкал, вилояти Суғд. рӯзе ки барои наворбардорӣ ба ин хона интернат рафтем, нисфирӯзӣ буд ва хонандагон ба хӯроки нисфирӯзӣ тайёрӣ медиданд. бояд бигӯям ки роҳбарияти ин муассиса аз омадани мо огоҳӣ надоштанд, чун сабаби аслии ба дуздӣ даст задани Зиёдбек Ҷураев ва Эраҷ Исоевро дар гуруснагии онҳо мегуфтанд, мо ҳам бештар таваҷҷӯҳ кардем ба хурду хӯроки ин хонандагон. ҳар рӯз хӯрокашон аз рӯи таомномае ки тасдиқ карда мешавад ва аз тарафи пажӯҳишгоҳи вазорати саноат ва технологияи нав ки муайян кардааст дар хадгон миқдор ғизо дода мешавад барои кӯдакону ва наврасон. аз рӯи ҳамон амирӯз мана ба вегон ва мо аз ташриф шумо хабар надорем. мана беентон мана чӣ хӯрок як мана дар вай мана аз афшураҳои сунини афшураҳои вай ки мо дастрас кардагӣ ин шафтои себу вай метавонем мо ҳамаш аз ва дина меомӯйтон мана дина мо бо хомшӯйҳои тоҷикӣ кардем ош палов берем ба дек кардагӣ будем ҳавоки хункас мо ғизо серғизо метавонем зимистон буди намона касе ки агар хоҳад мана анҷа бо иловагӣ иловагӣ ҳам бо имкона гирифтан ҳаст ҳайвон ваяш нест. пеш аз оне ки директори ин муассиса моро ба атоқи кориаш даъват намояд, аз ӯ хоҳиш кардем ки пешопеш амборҳои хӯрокҳои хона интернатро ба мо нишон диҳанд. амборе ки маводҳои хӯрока нигоҳ дошта мешавад, анин ваҳо чой, мана қандивай сафед, мана бо тои печени, дигар чизо ҳаст, мана орд, мана дигар ярмаю, дигар чизо макарон, ҳама чизо ҳамчи нигоҳ дошта мешавад. Мана ин холодильник, мана равғани зард ва равғани маска мегӯям, мана колбаса барои хӯроки саҳарӣ чошба бо бегоҳиё ки баъди ужин мекунад бо ҳамроҳшон якти булочка колбаса ки бутерброд мегӯям карда метиҳам ё печени метиҳам. инҷа тофу мана инҷа гӯшт нигоҳ дошта мешавад ҳар рӯза. хӯрокашон бегӯшт ягон бор хӯрок напухта аз рӯи ҳамон ғизое ки муайян карда шудааст ваяш ки гӯшт ҳам пухта мешавад. мана тофу мана боз як амбор ки захираҳои ман инҷа дар инҷо биринҷ, мана орд, нахуд, мана вай мегӯям гречка, мана инҷа крупа мандаи мегӯям шакар, ин тараф мана шири хушк, мана инҷа равған ки инҷа мана захира. дар рафти сабти барнома мо аз роҳбарияти мактаб-интернат хоҳиш намудем моро бо ҳамсинфони марҳум Зиёдбек Ҷураев ва ҷабрдида Эраҷ Исоев рӯбарӯ кунанд. чун мактуби ба сомонаи шабакаи якум ирсол шуда аз номи ин хонандагон гуфта мешуд ва аз мушкилиҳои зиёди ин муассиса нигаронӣ мекарданд. қабл аз оғози суҳбат мо аз директори ин муассиса Қаҳрамон Умедов хоҳиш намудем моро бо хонандагон танҳо гузоранд, то онҳо тавонанд аз мушкилиҳои худ нотарсона ҳарф зананд. пеш аз оне ки мактуби шикоятиро ба директор нишон диҳем, мо онро дар танҳоӣ бо хонандагон баррасӣ намудем, вале ғайри чашмдош барои мо хонандагони ин муассиса далелҳои мактубро ба куллӣ ва шадидан рад карданд. мадамин вахи намешуд охи бояд бигӯям ки дар мактубе ки ба сомонаи шабакаи якум ирсол шуда буд аз норасоии хӯрока, ноҳурматии собиқ директори ин муассиса нисбати хонандагон, ҷинояткории ин хонандагон ва ба корҳои ношоям даст задани онҳо нақл мекард, вале дар рафти суҳбат ин хонандагон мегуфтанд ҳатто онҳо ин мактубро нанавиштанд, чӣ расад ба далелҳои овардаи ин мактуб. ҳама ҷо пури сери бошад, авқот 4 маҳал мехӯрим, ҳеҷ ҷо ин вай не. кадом мушкили шашмо дорад? ая мушкилие ки дар мактуб навистагӣ? ягонта мушкилимо нест. нимми нонамо мемонад. мадаминрами нағз буд. компютер ташкил кардан, мана маркази тести мо ба ҳазорамон ки чоп кардан мехоним ва мекунем. краватои нав хони худомо бой мегардим, гушна намемоним. 4 маҳал авқот мехӯрим, ки гушна мемонад?
همین каникул ها 6 بار 7 بار подарки خودگی ким кишта мегирад подарка кишта нагирифта. ҳарчанд хонандагон аз директори собиқи худ гулнора мамадаминова ба хуб ёд мекарданд, вале баъди ҳодисаи мазкур гулнора мамадаминова ки ҳамагӣ 7 моҳ дар ин мактаб-интернат директориро ба зимма доштааст, аз кор озод ва ба ҷои ӯ собиқ муовини раиси шаҳри Чкал қаҳрамон Умедов директори ин муассиса таъин шудааст. мутаассифона дар рафти сабти барнома ба мо муяссар нашуд бо собиқ директори мактаб-интернат гулнора мамадаминова суҳбат намоем. ҳарчанд то назди биное ки ӯ зиндагонӣ мекунад рафтем, вале ӯро дар хонааш пайдо накардем. аввалин суоли мо ҳам ба директори нав дар мавриди шароиту хурду хӯрок дар ин муассиса буд. که همین روز یک هفته شد که من تعیین شدم به وظیفه دیرکتوری مکتب اینترنت. من همین رو گفتنی هستم که اوید به تامین خوراک مواد خوراک یگان تنقیصی ندارم. پیش از من آمدنم همین چخیلی که شما واقعی هستید همه انبارها پوری مواد خوراک ذخیره ها بسیار می باشند. در یک روز 3 مرتبه با خوراک غذای گرم تامین می باشند که با گوشت و دیگر چیزها از روی اون تامین‌نامه‌ای که تصدیق کرده شده از طرف وزارت صنعت و علم و پژوهشگاهی وزارت صنعت تعیین کرده است، از روی همون به یگان کمبودی آن تامین کرده می شوند. یعنی امکان مثلا از گرسنگی رفتن به جنایت دست دادن خوانندگان این خیلی امکان نداره. این اشتباه می باشد. از گرسنگی برای آنکه اینجا گرسنه نمیمونند، غیر از اینکه با 3 محل خوراک گرم تامین کرده شند با خوراک چاشت میگن، این دادن با علاوه خوراک در وقتی خوراک شام میخورن همراهشان با یک بردگی نان یا بلوچکه پیچینی با همراه کلبسه، روغن زرد، تخم داده میشود که این یگان خیلی معنا ندارد که از گرسنگی یا وای باشد. یگان خیلی تنقیصی نه از طرف خوراک نه از طرف پوشاک ندارن. تامینات به حد خوب میباشد با خوراک. وقتی که زیادبوگ و ایرج از جانب دیرکتوری بزرگ نظری نیکو زیردستانش لطوکوب شدند، فرضیه اول به دزدی دست دادن آنها را از گرسنه بودنشان میگفتند. ولی در یک صحبتی که ما با ایرج ایسویف یتیم دیگری که بعد لطوکوب در بیمارخانه مرکزی شهر چکالف نگهداری میشود داشتیم، او میگفت آنها برای آن گفتند گرسنه‌اند که از زیر مشت و لگد دیرکتور و زیردستانش خلاص شوند. ساعت یا 11 بود 11 نیمه بود. مستر اومد با گفت که خورایتون گفته جان کرد. بچه‌ها که خور رفتیم خوبم بود که زیاد گنده گفت که خیلی یک جا میریم گفت. من گفتم کجا میریم؟ یک کار دارم گفت. بعد رفتیم گفت که این کارم وای نمی شد میبریم اینترنت بگفت. بعد رفته سبدیم که مغازه همون روزگار دیده گفت که من همون میکشم گفت. من همون میکشم گفت. بعد رفت من در پیشی و پول گذرونک بانکمات ایستادگی بودم و رفته در با واسطه اتفیور که کشود. بعد من اجازت که بیاد درو. بعد همونجا درامدیم و اونجا روشن بود. بعد کسی دیده گفت که همون کسی راو بینک پولش باشد من با گرون وارده تی گفت. بعد رفتم که یکم پول کش با پول بوده گرفتم کشم اونده ما گیر گمگر گفت که اینه وای قلور انداست گفت. بعد هر ما رو شدیم بینم اونجا سکلاد بوده یکتا درونی سکلاد با درامدیم چیقه ایستادیم. بعد یکتا قلور اونده داره کشید کشوده نشد. بعد با دیگر آدمای جیغزه. بعد یکتا قلور گفت که همون درومه باشی به نقص برو مونته هیچ کار نمیکنیم گفت. بعد من ترسه نبروندیم. بعد یکتا قلور یک مردک پرسید که با یکون جو در های میگفت. بعد وای گفت که ها طرفی آشخونه های گفت. من طرفی دری آشخونه بشتگی بودم. زیادبک طرفی دری مگزین بش ایستادگی بود. بعد درک شدن که من در لبی داشتم یک بچه من کشید و زدن سر کرد. بینم کرد زیادبک در اونجا ششتگی از سرش خونم داشت. اینی من از سرش خونم داشت. بعد پرسیدن که شما یک جا من گفتن اینترنت. بعد با اقارت کردن و بعد مون راست موندن و بعد پیش وای برفتن و سوال دادن که تو اگجو برای چی دوزیوم دیگه نگر وای جواب نداد. بعد همون حوجی استلی پوچکه گرون سرش به یک دزد که یک تاش من مشکتی زده غلطونده بود زدن سر کردم. بعد همون حوجی سرش بزد من هم چیقه زدم. بعد به دست چیقه خیزم بینا زیادبک در دیوال رو ستاده. زیادبک همین دیدم دیوال رو وای شده که بعد اونده 2-3 بار زنم اگر نفس کشتی که برین 2 بار کرد. بعد
یک مرد گفت که رفته و به خنک بیارتون این به چوشتون خودش بیاد این خودش زندگی زده است یک مرد گمده زد یک تا پشکتی در همون حالتی که خون میرفت ایسترش روش شرطگی بود اونده با یک تا زد پوچکش با زیادبک خودش اون تو زمین بر روش شدمون خور رفته بعد خروسکشی سر کرد. متاسفانه در رفت ثبت برنامه با ما میسر نشد با رستم جورایف دیرکتری بزرگ نظر اینه که در این حادثه گمان بردانسته می شود صحبت نمویه. نامبرده این حال در بازداشتگاه شهر خوجند نگهداری می شود و مسئولین مقامات تفتیشاتی بنابر وارد نشدن خلل بر رفت تفتیشات واخوری ما را با او غیر امکان دانستند. تنها از پروکراتورای ناحیه بابوجان غفوروف که نسبت این حادثه پرونده جنایتی کشیده است با ما نور یک لحظه اینه رستم جورایف را در جای حادثه پیشنهاد کردند. خفا کردی همشون غلطی انوی غلطی دا انا می کولاد داشتم بعد بعد سالی پوچکاش تو بود خیلی بود من تو بود ما دوسیت زدم روش بزدید من اول چورگاش بزدم بعد کالاش بردوش کالاش بزدم کالاش بزدید در نوارهایی که از جانب وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شده است رستم جورایف از عمل کرده خود اظهار پشیمانی نموده است. ما گمان کردیم که همین دوزای پروفسیونال آمدگی گفته همه کارهایی کردیم لیکن خدامای اداره کرده نتونستیم همه کسی زدیم همین کرداری کردگی ما پشیمان. هرچند رستم جورایف دعوا میکند که گمان کرده است آنها دزدان کسبی اند ولی میتوان کودکی را از دزد کسبی فرق نکرد. حتی زیادبک جورایف که در پشتش گوشت زیادتی دارد یا معیوب بوده است. حالا به نوار نگرید و واقعا ببینید که چه کسی بود زیادبک جورایف. این نوارها را که تجلیل سال نو میلادی است و 15 روز پیشتر از حادثه مذکور ثبت شده است خوانندگان مکتب اینترنت به ما پیشنهاد نمودند. همسنفانش میگفتند که زیادبک جورایف یک جوان خوب و خاموش بود که حتی به دزدی کردنش باور نداشتند. آنها را عمل دیرکتری بازار نسبت همسنفشان خیلی نگران کرده بود. همین زیادبک ما همسنفش هم پرتش یگان بار من نشوندم که این دوزی میکند و خیلی گفته من نمیدونم این یکی یک بار دوزی زده است می اكون گفته نمیتونم دیگه من یگان بار شوندگیم نه دوزیشه اگه از جوره نداشتن که یگان کس که جوره نمیچیم خط تیخ میگشت یک تیراش که یک میگشت ما خوب بودیم اصلاش در جوگا خوب بودیم ساعت 12 اصلاش سمینی شبانه اصلاش بنده خبر گرفته بود همه بعد که ساعت 5 سر 6 سر بود در یک گروه خوب بودیم که یک دیرکتور اومدن گفتن نمیخه زیادبک مرد است مثلا من دخترم فکر کنم در تخ خوبش برام دام جوگاش من خیلی نگفت که دوزی راستو زدن مرد است یعنی شما چی مثلا در تصور نداشته که زیادبک دزدی ها این فابشه نمیدونم مثلا دوزی رفته که من خودم فکر کنم در جوگی خوبش این کار شده اصلا سمجمم رفتگی همون حاجی دید است که همین حاجی حج رفته چند بار اخلاص کار نمیکرد که بچه خبرنده گوش نموندم گفته است راست گفته است اگر 1 کیلو 2 کیلو سو قانت یگان 9 پوند گشته بعد دو سمس اومده اینترنت که برده ملیسه به قبول شرط نوی گرفته زن بود اجرا اسپورت کار گفته است ما اینترنت گفتم مراجعت کار از دکلات کار از خودش گفته است که من تو مکتب اینترنت شرط نوی گشته زده تو کار تو همین درجه ورنه خاینش زدی دوشه پلاق اینش هم دوشه پلاق زنده خودمون کیم زیک زدن میخواد تو مردن بیاره. در نوارهایی که از جانب وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شدند دیده می شود که کارمند خدمات بخطری بازار نظر نیک بابور یوسفوف از همه بیشتر در راه کوب یتیمان دیرکتری بازار را گناهکار می‌داند. همزمان با گفته نامبرده بعد این حادثه رستم جورایف آنها را برای دادن معلومات‌های بردروغ هدایت نموده است. کدومی‌هاشون با زده آوردن همون جورایف رستم جورایف فقط جورایف رستم میزد نبی جون دادری نبی جون و یا میزدن وقتی نه من وقتی اینجا اومدم کو من اینجا سالگی بودم من گفتم کو خیلی بود من خیلی قبل سالم زده همینجا آوردم جورایف رستم خودش زده زده اینجا آوردم راست کردم رستم گفتم که جو که ما الترناتیو چیکارس کنیم بعد که ما گوشم موندم هم با التماس کرد چی گفت جواب که گفت اون چی گفت نه التماس کرد و نزنه گفت و بچه این بچه خیلی نزنه گفت اون خیلی زد این زد خیلی زد من زدم پوچکش را غلط دیدم اینجا من که غلط دیدم کجاش زد غلط اوجی اینش هم زد نشان غلط این بره من خیلی میزد من خیلی سرش که زد اصلا بعد از حادثه رستم جمع گفتن که گویتون که کورت کتی حمله کرد کورت کتی حمله کرد بعد من زدم بعد من زدم
پارت کتی شام فیشونه خیلی آورده همینجا مونده هر روز زده کردن تولد کردن میگی مقابله نشون نداد مقابله نشون دادیشون ба иттилои прокуратураи нояб бобуҷон ғафуров айни ҳол нисбати 3 нафар дар пайи ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ кушода шудааст ки метавонад тибқи ин модда муҷриминро ба муддати аз 12 то 20 сол равонаи зиндон намоянд. оиди ҳодисаи мазкур аз тарафи прокурори ноҳия нисбати ҷураев рустамҷон маҳмудович, файзиев аҳлиддин дадубоевич ва юсупов бобурҷон баҳодурович бо аломатҳои банди в қисми 3 моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда аз рӯи тобиат барои таъмини тафтиши пешакӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи бобоҷон ғафуров парванда фиристонда мешавад. ин парвандаи ҷиноятӣ бевосита таҳти назорати прокурори вилоят ва ҳам прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. талаботи моддаи қисми 3 моддаи 112 мутобиқи талаботи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳрумӣ аз озодӣ ба муҳлати аз 12 то 20 солро пешбинӣ мекунад. воқеан ҳам бояд барои ҳар ҷинояте ҷавоб гуфт ва барои ин ниҳодҳои махсус мавҷуд аст ва инсоне ҳақ надорад худсарона нафареро барои ҷиноят ҷазо бидиҳад. нафаронеро ки дар тоҷикистон аз пушти ин миллат дорои ҷамъ намуданд, хуб аст ки ба ҷои ба ин ҳад расонидани маъюбе ё ятиме ба онҳо кӯмак мекарданд. ҷавоб додан ба ҷинояти як ятим бо чунин шева на рафтори мусалмонӣ аст ва на рафтори инсонӣ. ҳамон гуна ки аз наморҳои вазорати корҳои дохилӣ маълум аст, директори бозори Назари Нек Рустам Ҷураев иддао мекард ки аз амали кардааш пушаймон аст. агар воқеан ҳам Рустам Ҷураев бо ин ҳама дороияш аз карда пушаймон аст, пас чаро натавонистааст то имрӯз ба хонаводаи Зиёдбек Ҷураеви ҳалокшуда ё Эраҷ Исоеви дар беморхона буда кӯмаке намояд. аз ҷониби бозор маъмурияти бозор ягон кӯмакҳо шуд то ҳозир ё ки нисбати ҳамон нафари фавтида масалан дар ҷанозаш ягон кӯмакҳо карданд ё нисбати ин нафаре ки айни ҳол дар беморхона аст оё ягон дастгирӣ ё ҳадақал хабаргирӣ омаданд? ман дар давоми фаъолияти худам гуфта метавонам ки як ҳафта мана 7 рӯз шудааст ки ман ҳаминҷа фаъолият мебарам, лекин аз тарафи бозор ё ин ки аз тарафи хешовандони ва оиди хабаргирӣ ё ин ки дастгирӣ кӯмаки моддӣ кардан ё хабаргирӣ дар беморхонае ки Эраҷ Исоев ки лат гирифта хоб рафтааст мушоҳида нашудааст, ҳоли наомадиам ман надидам. яъне аз ҷониби он нафароне ки айни ҳол мақомот онҳоро ҳамчун ҷавобгар медонад ҳеҷ дастгирии нисбати ин нафарони ҷабрдида нашудааст? пештараш гуфта наметавонам, дар давоми 7 рӯзе ки ман ҳаминҷа ҳастам, лекин ягон ман надидам. директори ин муассиса мегӯяд ҳолатҳое мешавад ки ҷавонони душвортарбияро низ ба ин муассиса меоранд ки мутаассифона тарбия кардани онҳо душвортар мешавад. ҳарчанд ҷавонони фаъол низ дар ин муассиса хеле зиёд будаанд. рафтори амин хонандагон чӣ гуна аст? рафторшон рафтори намунавӣ аст ё ки масалан душвортарбиянд шояд? аз онҷа як гуфтан мумкин аст ки дар мактаб интернат талабое ҳастанд ки бобаҳои хубу аъло рафторҳои хуб доранд дар мусобиқаҳои варзишӣ дар чорабиниҳои фарҳангӣ ҳам вилоятӣ ҳам ҷумҳуривӣ ҳам шаҳрӣ фаъолона иштирок мекунанд. ҳастанд ки ҳақиқатан ба ҳастанд ки талабаҳои душвортарбия ҳастанд ки онҳо аз тарафи шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дастгир карда шуда, баъд падару модарашон аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрум карда дар инҳо ҷой карда шуданд. онҳо ҳақиқатан баъзеҳошон душвортарбия мебошанд ки дар оилаи носолим ҳаёти носолим гузаронда дар инҷо омада баъзе амалҳое ки дар берун аз инҷа то омадан доштанд даст мезаданд, лекин онҳоро бо мо равоншинос дорем, бо онҳо кор мекунанд, муайян мекунанд ки ҳамин хел баҳо ки кор мекунанд, равоншиноса мо ҳаст. лекин асосан аксарияти талабаҳо фаъолона дар чорабиниҳо иштирок мекунанд. дар ҳар маҳфилҳо инҳо ягон набошад ки дар ягон маҳфил ягонашон иштирок накунанд. чӣ хеле ки мебинедон дар инҷо мана дар мусобиқаҳои байналмилалӣ, дар мусобиқаҳои ҷумҳурии вилояти шаҳрӣ иштирок карда соҳибони медалҳои дараҷаи 1, 2, 3 шуданд ва дипломҳо гирифтагӣ. инҳо ҳамашон дар инҷо машқ мекунанд. оид ба футбол, гӯштингирӣ, карате до, карате шикатан мегӯянд иштирок мекунанд. ба иттилои масъулин айни ҳол дар мактаби интернати мазкур 118 нафар зиндагонӣ мекунанд ки аксарияташон хешу ақрабо доранд. зиёдбеги марҳум ки ятими кул буд дар ин макон бо хоҳаронаш зиндагӣ мекард. баъди ин ҳодиса хешовандонаш хоҳарони зиёдбегро бурданд, вале кӣ медонад, шояд барои ҳамеша, чунки рӯзи сабти барномаи мо аксари зиёди хонандагон дар таътили зимистона буданд. аз оне ки хонандагони ин мактаби интернат мушкилие аз хӯрданию пӯшиданӣ надоранду даст ба корҳои характери ҷиноятӣ дошта мезананд,
айби волидону хешовандони онҳо низ ҳаст. агар ҳадиақал хешу ақрабои онҳо барои дидорбинияшон моҳе як маротиба меомаданд, шояд ин кӯдакон худро он қадар танҳову нодаркорӣ намедиданд. мо низ барномаи худро бо пешниҳоди шеъре дар васфи модар аз ҷониби як хонандаи руссабони мактаб-интернати шаҳри чикалос хотима медиҳем. кош волидону хешовандони ин кӯдакон фаромӯш накунанд ки дар ин макон як ҷигарбанди онҳо интизори онҳоянд. ҷон модарам, ман бар ту имон оварам. ای کاش باشی هر کجا، عمر سلامت بر سرم. خواهم که در آغوش تو باری دیگر کودک شوم، باری دیگر با طیب خوش بر خواب طفلیم روم. از نو به لفظی کودکی در پیش تو خوانم سرود، چیلان بچینم بهر تو در طاقی نقشین خود. با سله بابای خویش از نو سرافرازی کنم، خواهم چه کودک با همه بازی کنم. اما منم اکنون کلام بر دوش باری جستجو، بس دور رفتم از برات با راه های آرزو. جان مادرم، هر قدر می یابم کمال، بر چشم تو چون کودکم من بی سوال و بی وفا. جورای رستم خودش زده اینجا آورده راست کردن. حاج رستم گفتن که ما آیترتی چیکالس کردیم. بعد که ما گوشتا موندیم با التماس کرد. چی گفت؟ جواب گفت. چی گفت؟ نه التماس کرد و نزنه گفت و این بچه که نزنه گفت. چی خیلی زد؟ چی خیلی زد؟ زدم کوچکش را غلط دیدم اینجا. غلط دیدم. اینجاش زد. غلط. اینش هم زد. نشان غلط. این بره. من خیلی میزد. من خیلی سرش که زد واسه گفت. بعد از حادثه حاج رستم جنگ گفتن که گویتون که کورت کتی حمله کرد. کورت کتی حمله کرد بعد من زدم. بعد من زدم. کورت کتی حمله کرد ایشون. خیلی آورده همینجا مونده. زده کردن تولد کردن کی مقابله نشون نداد. ба иттилои прокуратураи ноҳияи бобуҷон ғафуров айни ҳол нисбати 3 нафар дар пайи ин ҳодиса парвандаи ҷиноятӣ кушода шудааст ки метавонад тибқи ин модда муҷриминро ба муддати аз 12 то 20 сол равонаи зиндон намоянд. оиди ҳодисаи мазкур аз тарафи прокурори ноҳия нисбати ҷӯраев рустамҷон маҳмудович, файзив аҳлиддин дадубоевич ва юсупов бобурҷон баҳодурович бо аломатҳои банди в қисми 3 моддаи 110 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда аз рӯи тобиат барои таъмини тафтиши пешакӣ ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи бобуҷон ғафуров парванда фиристонда мешавад. ин парвандаи ҷиноятӣ бевосита таҳти назорати прокурори вилоят ва ҳам прокурори генералии ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорад. талаботи моддаи қисми 3 моддаи 110 мутобиқи талаботи кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маҳрумӣ аз озодӣ ба муҳлати аз 12 то 20 солро пешбинӣ мекунад. воқеан ҳам бояд барои ҳар ҷинояте ҷавоб гуфт ва барои ин ниҳодҳои махсус мавҷуд аст ва инсоне ҳақ надорад худсарона нафареро барои ҷиноят ҷазо бидиҳад. нафаронеро ки дар тоҷикистон аз пушти ин миллат дорои ҷамъ намуданд, хуб аст ки ба ҷои ба ин ҳад расонидани маъюбе ё ятиме ба онҳо кӯмак мекарданд. ҷавоб додан ба ҷинояти як ятим бо чунин шева на рафтори мусалмонӣ аст ва на рафтори инсонӣ. ҳамон гуное ки аз наворҳои вазорати корҳои дохилӣ маълум аст, директори бозори назари нек рустам ҷураев иддао мекард ки аз амали кардааш пушаймон аст. агар воқеан ҳам рустам ҷураев бо ин ҳама дороияш аз карда пушаймон аст, пас чаро натавонистааст то имрӯз ба хонаводаи зиёдбек ҷураеви ҳалокшуда ё эраҷ исоеви дар беморхона буда кӯмаке намояд. аз ҷониби бозор маъмурияти бозор ягон кӯмакҳо шуд то ҳозир ё ки нисбати ҳамон нафари фавтида масалан дар ҷанозаш ягон кӯмакҳо карданд ё нисбати ин нафаре ки айни ҳол дар беморхона аст оё ягон дастгирӣ ё ҳадиақал хабаргирӣ омаданд? ман дар давоми фаъолияти худам гуфта метавонам ки як ҳафта мана 7 рӯз шудааст ки ман ҳаминҷа фаъолият мебарам, лекин аз тарафи бозор ё ин ки аз тарафи хешовандони ва оиди хабаргирӣ ё ин ки дастгирӣ кӯмаки моддӣ кардан ё хабаргирӣ дар беморхонае ки эраҷ исоев ки лат гирифта хоб рафтааст мушоҳида нашудааст. ҳоли наомадиам ман надидам.
یعنی از جانب اون نفرانی که این حال مقامات اونها رو همچون جوابگر میدونند هیچ دستگیری نسبت این نفران جبر دیده نشده. پیشترش گفته نمیتونم در دام 7 روزی که ما همینجا هستیم. گفت که نسبت این حادثه پرونده جنایتی شده است با ما نور یک لحظه اینه رستم جرایف رو در جای حادثه پیشنهاد کردند. غلطید من اینجور خفا کردید همچنین غلطی انوی غلطید من نمی خولاد بیشتر بلده بعد سالی پوچکاش تو بود خیلی بود من تو بود ما دوسیت زدم روش بزدید من اول تورگاش بزدم بعد کالش بردوش کالش بزدم کالش بزدید در نوارهایی که از جانب وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شده است رستم جرایف از عمل کرده خود اظهار پشیمانی نموده است. ما گمان کردیم که همین جزای پروفسیونال آمدگی گفته همه کارهایی کردیم لیکن خدامای اداره کرده نتونستیم همه کسی زدیم همین کرداری کردگی ما پشیمان. هرچند رستم جرایف دعوا میکند که گمان کرده است آنها دزدان کسبی اند ولی میتوان کودکی را از دزد کسبی فرق نکرد. حتی زیادبک جرایف که در پشتش گوشت زیادتی دارد یا معیوب بوده است. حالا به نوار نگرید و واقعا ببینید که چه کسی بود زیادبک جرایف. این نوارها را که تجلیل سال نو میلادی است و 15 روز پیشتر از حادثه مذکور ثبت شده است خوانندگان مکتب اینترنت به ما پیشنهاد نمودند. همسنفانش میگفتند که زیادبک جرایف یک جوان خوب و خاموش بود که حتی به دزدی کردنش باور نداشتند. آنها را عمل دیرکتری بازار نسبت همسنفشان خیلی نگران کرده بود. همین زیادبک ما همسنفش هم پرتش یگان بار من نشوندم که این دوزی میکند و خیلی گفته. من نمیدونم این یکی یک بار دوزی زده است اکون گفته نمیتونم دیگه من یگان بار شوندگیم نه دوزیشه. آدمی از جوره نداشتن که یگان کس که جور نمی چی میخواد تیخی میگشت. یک تیراش که یک میگشت ما خوب بودیم اصلاش در جوگا خوب بودیم ساعت 12 اصلاش سمینی شبانه برام خبر گرفته بود همه یا بعد که ساعت 5 سر 6 سر بود در یک گروه خوب بودیم که یک دیرکتور اومدن و گفتن نمیخواد زیادبک مرد است. من دخترم فکر کنم در تخ خوب باشه. برام آدم جوگاش من خیلی نگفت که دوزی راست زدن مرد است. یعنی شما مثلا در تصور نداشته که زیادبک دزدی؟ ها این فابشه نمیدونستم که دوزی رفته که من خودم فکر کنم در جوگی خوبش این کار شده. اصلا سمجم هم رفتگی همون حاجی دید است که همین حاجی حج رفته چند بار اخلاص کار نمیکرد که بچه خبرنده گوشتن موندم گفت است راست گفت است اگر 1 کیلو 2 کیلو سو قانت یگان 9 پوند گشته نخودم تو مدت نشستن اومده اینترنت که برده ملیسه به قبول شرط نوی گرفته زن بود اجرا اسپات کرد گفت است که ما اینترنت گفتم مراجعت کرد دکلات کار از خودش گفت است که من تو امارت اینترنت شرط نوی گشته زده داد خوب کرد تو همین درجه ورنه خاینش زدی دو شپلاق اینش هم دو شپلاق زن نخودم کیم زیک زدن میخواد تو مردن بیاره. در نوارهایی که از جانب وزارت کارهای داخلی پیشنهاد شدند دیده می شود که کارمند خدمات بخطری بازار نظری نیک بابور یوسفوف از همه بیشتر در راه تکوب یتیمان دیرکتری بازار را گناهکار می‌داند. همزمان با گفته نامبرده بعد این حادثه رستم جرایف آنها را برای دادن معلومات‌های بردروغ هدایت نموده است. کدومی‌هاشون با زده آوردن همون جرایف رستم جرایف فقط جرایف رستم میزد. نبی جون دودری نبی جون و یا میزدن وقتی نه من واقعا اینجا اومدم کو من اینجا ایستاده بودم من گفتم که خیلی بود من خیلی قبل صبح زده همینجا شدن فرضیه اول به دزدی دست زدن آنها را از گرسنه بودنشان میگفتند ولی در یک صحبتی که ما با ایرج ایسویف یتیم دیگری که بعد علت کوب در بیمارخانه مرکزی شهر چکالف نگهداری میشود داشتیم او میگفت آنها برای آن گفتند گرسنه‌اند که از زیر مشت و لگد دیرکتور زیر دستانش خلاص شوند. ساعت یوزه بود 11:30 بود مستر اومد با گفت که خوریتون گفته جان کرد بچه‌ها که خور رفتیم خوبم بود که زیادبک گنده گفت که خی یک جا میریم گفت من گفتم کجا میریم یک کار دارم گفت بعد رفتیم گفت که این کارم وای نمی شد میبریم اینترنت بگفت بعد رفته شدیم که مغازه همون روزگار دیده گفت که من همون میکشم گفت من همون میکشم گفت بعد رفت من در پیشی و پول گذرونک بانکمات دیگه بودم و رفته در با واسطی اتفیور که کشود بعد من اجازت که بیاد درو بعد همونجا درومدیم و اونجا روشن بود بعد کسی دیده گفت که همون کسی راو بینک پولش بوشن من با گرون وارده تی گفت بعد رفتم که یکم پول کش با پول بوده گرفتم که سمونده اونده ما
магир гомагар гуфт ки эне вай қалавур умдос гуфт. Баъд ҳадамо рӯ шудем, бинама унҷа склад буда якта. Дуруни склад ба дрондем чиқа истодем, баъд якта қалавур умда даре кашид кишода нашуд. Баъд бо дигар одамои ҷеғ зад. Баъд якта қалавур гуфт ки ҳамун дурума бочи ба нағзи бурӯ монте ҳеҷ кор намекунем гуфт. Баъд мон тарсе набурундем. Баъд якта ақалур як марда пурсид ки бо ягон ҷо дар ҳай мегуфт. Баъд вай гуфт ки ҳа тарафи ошхона ай гуфт. Ман тарафи дари ошхона бишистагӣ будам, Зиёдбек тарафи дари магазин истодагӣ буд. Баъд даре кишодам ки ман дар лаби дар шиштаям, як бача мана кашиду задана сар кард. Бинамагар Зиёдбек дар онҷа шиштагӣ аз сараш хунум дост, айни ман аз сарам хунум дост. Баъд пурсидам ки шумо як ҷо, ман гуфтам интернат. Баъд бо ақорат кардану баъд мона рост мондану баъд пеши вай ба рафтану суол додан ки ту як ҷо барои чӣ дузи омдиганагар вай ҷавоб надод. Баъд ҳамун ҳоҷи устали почка гиром сараш ба якта зад ки якташ мана мушкати зада ғалтонда буд задана сар кардам. Баъд ҳамун ҳоҷи сараш ба зад, манам чиқа задам. Баъд ба дар чиқа хезам, бинам Зиёдбек дар девор рост истода. Зиёдбек ҳамин дидам девор ба вай шудагӣ, баъд онда ду-се бор занамагар нафас кашидагӣ барин ду бор карду. Баъд якта марда гуфт ки рафта оби хунук биёртон, ин ба чоштон худаш ба биёдин худаша ҷиндагӣ задост. Якта марда гомда зад якта почкати. Дар ҳамун ҳолате ки хун мерафт айстараш шартагӣ онда бо якта зад почкаш ба Зиёдбек худаш он то замин ба рост шуда монд. хо рафта баъд хурускашия сар кард. мутаассифона дар рафти сабти барнома ба мо муяссар нашуд бо Рустам Ҷураев, директори бозори Назарине ки дар ин ҳодиса гумонбар дониста мешавад, суҳбат намоем. Номбурда айни ҳол дар боздоштгоҳи шаҳри Хуҷанд нигоҳдорӣ мешавад ва масъулини мақомоти тафтишотӣ бинобар ворид нашудани халал ба рафти тафтишот вохӯрии моро бо ӯ ғайриимкон донистанд. Танҳо аз прокуратураи ноҳияи Бобуҷон ғафурандагон танҳо гузоранд, то онҳо тавонанд аз мушкилиҳои худ нотарсона ҳарф зананд. пеш аз оне ки мактуби шикоятиро ба директор нишон диҳем, мо онро дар танҳоӣ бо хонандагон баррасӣ намудем, вале ғайричашмдош барои мо хонандагони ин муассиса далелҳои мактубро ба куллӣ ва шадидан рад карданд. Мадамин вахи намешуд охи. бояд бигӯем ки дар мактубе ки ба сомонаи шабакаи якум ирсол шуда буд, аз норасоии хӯрока, ноҳурматии собиқ директори ин муассиса нисбати хонандагон, ҷинояткории ин хонандагон ва ба корҳои ношоям даст задани онҳо нақл мекард. вале дар рафти суҳбат ин хонандагон мегуфтанд ҳатто онҳо ин мактубро нанавиштаанд. чӣ расад ба далелҳои овардаи ин мактуб? ҳама ҷо пури сери бошад, авқот 4 маҳал мехӯрим, ҳеҷ ҷо вай не. кадом мушкили шумо доред? ая мушкилие ки дар мактуб навистагӣ? ягонта мушкилимо нест. як авқот мехӯре, ҳавай дуюмаш ҳам намехӯрем. якта мехӯре, се мекардем. нимми нонамон мемонад. Хатун рафтур шугам доред? Умадаминами? Нағз буд. нағз буд. Компютер ташкил кардан, мана маркази тести мо ба ҳазорамон ки чоп кардан мехоним ва мекунем. краватои нав хони худомо бой мегардим, гушна намемоним. 4 маҳал авқот мехӯрим, ки гушна мемонад? ҳамин каникул 6 бор 7 бор падарка ходагӣ. Ким кишта мегирад? ҳарчанд хонандагон аз директори собиқи худ Гулнора Мамадаминова ба хуб ёд мекарданд, вале баъди ҳодисаи мазкур Гулнора Мамадаминова ки ҳамагӣ 7 моҳ дар ин мактаб интернат директориро ба зимма доштааст, аз кор озод ва ба ҷои ӯ собиқ муовини раиси шаҳри Чкал Қаҳрамон Умедов директори ин муассиса таъин шудааст. мутаассифона дар рафти сабти барнома ба мо муяссар нашуд бо собиқ директори мактаби интернат Гулнора Мамадаминова суҳбат намоем. ҳарчанд то назди биное ки ӯ зиндагонӣ мекунад рафтем, вале ӯро дар хонааш пайдо накардем. аввалин суоли мо ҳам ба директори нав дар мавриди шароиту хурду хӯрок дар ин муассиса буд. که همین روز یک هفته شد که من تعیین شدم به وظیفه دایرکتوری مکتب اینترنت. من همین رو گفتنی هستم که عاید به تامین خوراک مواد خوراک یگان تنقیصی ندارن. پیش از من آمدنم همین چخیلی که شما واقعی هستید همه انبارها پوری مواد خوراک ذخیره ها بسیار می باشند. در یک روز 3 مرتبه با خوراک غذای گرم تامین می باشند که با گوشت و دیگر چیزها از روی اون تامین‌نامه‌ای که تصدیق کرده شده از طرف وزارت صنعت و علم و پژوهشگاهی وزارت صنعت تعیین کرده است. از روی همون به یگان کمبودی آن تامین کرده می شوند.
یعنی امکان مثلا از گرسنگی رفتن به جنایت دست دادن خوانندگان این خیلی امکان نداره. این اشتباه میباشد. از گرسنگی برای آنکه اینجا گرسنه نمیمونن غیر از اینکه با 3 محل خوراک گرم تامین کردشن با خوراک چاشت میگن این دادن با علاوه خوراک در وقتی خوراک شام میخورن همراهشون با یک بردگی نان یا بلوچکه پیچینی با همراه کلباسه روغن زرد تخم داده میشود که این یگان خیلی معنا ندارد که از گرسنگی یاوه باشد. یگان خیلی تنقیصی نه از طرف خوراک نه از طرف پوشاک ندارن. تامینات به حد خوب میباشد با خوراک. وقتی که زیادبگ و ایرج از جانب دیرکتوری بزرگ نظری نیکو زیردستانش لطف شنیدن این خبر هفته گذشته تمام رسانه‌ها و مردم تاجیک را به توجه نماند. خبر کشته شدن یک یتیم کول زیادبگ جورایف 17 ساله از جانب رستم جورایف دیرکتوری بزرگ نظری نیک در ناحیه باباجون غفوروفی ولایت سوخت در پی این حادثه به سامانه شبکه یکم کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مکتوب وارد شد که از مشکل‌های زیاد در مکتب اینترنت مذکور نقل می‌کرد. مکتب اینترنتی که زیادبگ جورایف آنجا زندگانی می‌نمود. برای معین نمودن حال و احوال خوانندگان اینترنت مذکور رفتیم به شهر چکال ولایت سوخت. روزی که برای نواربرداری به این خانه اینترنت رفتیم نصف روزی بود و خوانندگان به خوراک نصف روزی تیاری می‌دیدند. باید بگویم که رهبریت این مؤسسه از آمدن ما آگاهی نداشتند. چون سبب اصلی به دزدی دست دادن زیادبگ جورایف و ایرج ایسایف را در گرسنگی آنها میگفتند ما هم بیشتر توجه کردیم به خورد و خوراک این خوانندگان. هر روز خوراک شما از روی تمام‌نامه‌ای که تصدیق کرده میشه و از طرف پژوهشگاهی وزارت صنعت و تکنولوژی نو که معین کرده است در خدمت مقدار غذا داده میشود برای کودکان و نوجوانان از روی همون امروز من با ویگون و ما از تشریف شما خبر نداریم. من به این تو چه یک من در واقع از افشارهای سنینی افشارهای وی که ما دسترس کردگی این شفتوی سیب و میتونیم ما همش از دینه میامویتون من دینه ما با خامشویهای تاجیکی کردیم اوشپالو بیریم به دی کردگی بودیم هوا که خودیم کس ما بودیم غذا سر غذا میتونیم زمستان بودیم کسی که اگر خواهد من همونجا با ایلاوگی یعنی ایلاوگی هم با امکان گرفتن هست حیوان ویش نیست. پیش از آنکه که دیرکتور این مؤسسه ما رو به اتاق کاریش دعوت نماید از او خواهش کردیم که پیشاپیش انبارهای خوراک‌های خانه اینترنت را با ما نشان دهند. انباری که موادهای خوراکی نگاه داشته میشود همین واقعا چای من قند دیگه من با توی پیچینی دیگه چیزا هست من آرد دیگه یارمایی و دیگه چیزا مکرون همه چیزا اینجا نگاه داشته میشود. من این خالدینیک من روغنی زرد و روغنی مسکه میگم من کلباسه برای خوراکی سحری چاشت با بیگاهی که بعدی دوژین میکنه با همراهشون یکی بلوچکه کلباسه که دی بوتربراد میگن کرده میتونن یا پیچینی میتونن. من اینجا گوشت نگاه داشته میشه هر روزه خوراکش هم بیگوش یکم بر خوراک نپختم از روی همون غذایی که معین کرده شده است ویش که گوشت هم رفته میشه من چوکم من باز یک انبار که ذخیره‌ای من اینجا در اینجا برنج من آرد نخود من وای میگن گریچکا من اینجا کروپا مانده میگن شکر این طرف من شیر خشک من اینجا روغن اینجا من ذخیره. در رفت ثبت برنامه ما از رهبریت مکتب اینترنت خواهش نمودیم ما را با همسینفون مرحوم زیادبگ جورایف و جبردیده ایرج ایسایف روبرو کنند. چون مکتوبی به سامانه شبکه یکم ارسال شده از نام این خوانندگان گفته میشد و از مشکل‌های زیاد این مؤسسه نگرانی میکردند. قبل از آغاز صحبت ما از دیرکتور این مؤسسه قهرمان امیدوف خواهش نمودیم ما را با